Қайырлы ақшамлар, бүгін Қырмыжғалынан 754-ші күні екінленмекте. Эфирде заман студияда сілеріні мен Шевкет Наматулаев селямлайым. 22 ел апс жезасы Ростовның Донец шер махкемесі Украин учуджысы Надежда Савченкоға үкім чықарды. Махкеме учуджыны санки 2 журналистің өлімі ве қанунсыз Украина Русия сыңырына кечкенінде қабатлады. Қадылар Надежда ве оның татасы Вера берген изатларыны асылда көзөгіне алмады. Журналистер өлген вақыт Савченко жинкаверлерінің қолында еді. Русияге есе оны айны жинкаверлер алып шыққан. Савченко қарарыны сонына жадыңлемейіп, ерламаға башлады. Военный характер. Вопросы статьи 296-299 ФК Речи говорила. Предлагает Савченко Надежду Викторовну Зимову совершение преступления. Надежда Савченко пока не отринула идею начать голодовку в знак протеста против этого приговора. Голодовку она собирается начать на 10-й рабочий день, спустя 10 рабочих дней после вынесения этого приговора, когда он вступит в законную силу. Это не желание, не спорт, это вынужденная необходимость. Надежда Савченко считает, что она может воздействовать, находясь в следственном изоляторе, на российскую власть только таким способом. Только не принимая пищу, не принимая воду. Речь идет о сухой голодовке. Она готова вернуться в Украину либо живой, либо мертвой. И таким образом она подталкивает руководство России к решению ее вопроса как можно скорее, не доводя до какого-то критического состояния. Украина президенті Петр Порошенко Украинада яқаланған рус ГРУ хадимлеріні Савченкоға деңіштірмеге азыр. Бұнен берабер Порошенко білдіргенне көре, Украина рус махкеме қарарыны танымай жақ. Зустрічі на найвищому рівні в нормандському форматі я неодноразово піднімав питання звільнення Надії та інших українських заручників. Президент Путін тоді заявляв, що після так званого судового рішення поверне Надію Савченко Україні. Настав момент виконати цю обіцянку. Я, в свою чергу, готовий передати в Росію 2 російських військовослужбовців, затриманих на нашій території за їхню участь у збройній агресії проти України. Судовий розгляд їхніх справ знаходиться на фінальній стадії. І одразу після їх завершення я готовий шляхом відповідних процедур забезпечити їхній виїзд до Російської Федерації. Брюссельде олған терактларда месулетлікні ИГИЛ бірлешмесі оз бойнана алған. Бүгін сабадан шер авалиманында 2 патлав юз берді. Соңки малыматқа көре ең азындан 13 инсан еляк олған, 35-ші яраланған. Епсі сеферлеріні ләғу етіп, авалимандан инсанларыны тақлие еттілер. Біраз соныра Брюссель метросында 2 патлав юз берді, ең азындан 20 кіші еляк олған, 55-ші яраланған. 10 insan ağır alda buluna. 3 patlama vardı. Bir tanesi hemen başımızın üzerinde oldu. Duvarda çatlak açtığını gördük. Bir moloz yığını oluştu. İkinci patlama daha kuvvetliydi. İlkinden 15 saniye sonraydı. Çıkışa doğru koşmaya başladık. O zaman da 3. bir patlamanın daha olduğunu duyduk. Camlar yere indi. Ortalığı siyah bir duman kapladı. Arada çocukları görebiliyorduk. Bazı havaalanı çalışanları yaralandı. İnsanlar koşturuyordu. Otobüsün kapılarını açtığımızda büyük bir patlama sesi duyduk. Otobüsü terk ettiğim anda etrafımıza her yere cam parçalarının yağdığını gördüm. Olanca güçleriyle hızla koşan insanlar gördüm. Bir şok durumundaydım. İlk olarak birisi gaz patlamasının olduğunu söyledi. Ama sonra askerlerin havaalanına doğru deli gibi koştuklarını gördük. Herkes hızla kaçmaya başladı. Украинада Бельгияда олған терактларға сесленділер. Украина президенті Петр Порошенко патлауларыны тенқит етіп, өлгенлерінің қоранталарына өз тазиелеріні білдірді. Украина телекөсілік қызметінің жолбашысы Василь Грицак білдіргенне көре, мемлекетте қауіпсіздік қабелештірілген, СБУ бөліклері азырлыққа кетірілген. Щойно надійшло повідомлення про декілька терористичних актів, декілька вибухів в столиці Європейського Союзу Брюсселі. Вибухи були здійснені в аеропорту, в метро. На цьому тижні терористичні атаки пролунали в Туреччині,
Мір, світ кардинальним чином змінився. І Україна, і світ ще довго не повернеться до мирного життя. Я не хочу бути голослівним і стверджувати про щось, але я не здивуюся, якщо за цими терактами у Брюсселі з'явиться російський слід. Жанкойда Құрылтай делегаты Ремзи Муратовнан evinde тинтув кечірілді. Таққачылар evine Сабадан келген ev сайбы Ахмеджетте еді. Бұна бақмадан тетуіні евбір башлағанлар. Ремзи Муратовны Қырым ватандашлық блокада штабының елбашысы Ленур Ислямовқа алақасы олғанында шеклейлер. Причина обыска – дело Ислямова. Мужа тоже якобы подозревают. Пришедшие решили провести обыск, искали какие-то улики. Понятых привели с собой, пьяных. Рядом с ними противно было находиться из-за перегара. Они все время просили пить. В доме все обыскали, проверили компьютеры, но ничего не нашли, не изъяли. Ремзи дома не было. Он рано утром уехал в Симферополь. Они созвонили с ним по телефону, сказали, что повесткой его вызовут на допрос. Дабыр тінтуф Рустаққачылары құтлақтай шаған Құрылтай делегаты Шевкет Усманов евінде кечірділер. Ев сайбы шымды Киевте болына. Евде Омыр арқадашы ве екі оғлы бар еді. Тинтуф нәтижесінде бір шей тапмағанлар. Айны бөлі Тинтуф Құрман регионал меджлис рейсі Учқын Девлетшаев евінде өткерділер. Таққачылар келген вақыт о іште еді. Евде силя қыдырғанлар. Ясақ олған бір шей тапылмаған. Сонра есе Девлетшаевнан ишеріне барып, сорав кечіргенлер. Ислямовнен олған мұнасебетлері аққанда миракланғанлар. И в основном вопрос спрашивали меня про Ленура Ислямова. Что, когда, как вы познакомились. В основном вот подрывом электропередач и электропередач вы участвовали в этом, вы помогаете там. Они наверняка стараются запугать, что ли. Не надо подниматься, не надо там собираться, не надо что-то делать. Я в этих днях как раз совершаю сейчас спектакль проводить у себя в районе. И отлично все уже привезли, все раздаю, хожу, как говорится. Может быть, и это тоже влияет. Чтобы вообще мы, крымско-татарский народ, не поднимали. Қырым блокада штабының елбашысы Ленур Ислямов білдіргенне көре, түнтөвлерге оғырағанларының блокадаға ешбір алақасы жоқ. Түнтөвлеріні қорқытып көбі таны. Никто из них к блокаде никакого отношения не имел. Они имеют отношение к крымским татарам. Обыски делают у людей, которых нет дома, у людей, которые являются делегатами Курултая. Это говорит о том, что делегатов Курултая принуждают к сотрудничеству. Если люди не готовы к сотрудничеству, их будут заставлять к сотрудничеству. И на их примере показать всем остальным, как мы можем. Вот посмотрите, как мы можем. Мы супермашина держава, мы будем летать над вашими домами вертолетами. Мы будем вас утюжить этими танками, которые постоянно греются, рядом там будут под вами ходить. Солдаты, зеленые человечки. Мы вас будем показывать, какая у нас мощная полиция, какая у нас мощная армия. Что даже Америка нас боится. Это игра мускулами. Это расчет на то, что люди будут в страхе, забившись в угол своих домов, своих квартир, будут сидеть там. Но оккупант ошибается. Невозможно сломить наш народ, потому что невозможно было сломить. Даже одного Мустафу Джемилева не смогли сломить. Поэтому здесь народ весь никогда не присягнет и не покорится. Народ будет всегда готов к сражению. Мы Крым вернем, поэтому здесь даже сомнений быть не может. И земля эта была крымско-татарской, сейчас крымско-татарская и будет крымско-татарская. Никогда не будет ваша. Русский оккупант, услышьте меня. Қырым-татар халық лидері Мустафа Джемилев білдіргенне көре, Қырым ишғаленден соң Ярмадада 200-ден зияде тинтуф өткерілген. Оларның 95% Қырым-татарларының евлерінде кечірілген. Бұл ақтау Бірлескен Миллетлер Тешкілатының топлашуында япқан шықшында білдірді. Бірлескен Миллетлер Тешкілаты сияси мабус олған Қырым татарларына азат етмеге талап етті. Бұл ақта ООНның инсан ақлары бойынша шурасына 41 девлет адындан қабыл етілген аризада білдірілі. Весиқада дерал Украина ватандашлары Олег Сенцов, Александр Кольченко, Геннадий Афанасьев, Ахтем Чайгозве дегер апске алынған инсанларына азат етілмесі талап етілі.
Уч Қырым татарына ватанға бармаға ясақ еттілер. Мартын 18-інде Новоалексеевка сакенлері Рустем Гугурик, Бекир Гугурик ве Белял Сейтумеровқа рус сыңыр бекшілері 2021 сенесіне қадар Қырымға кечмеге ясақ чықарғанлар. Рустем Гугурик білдіргенне көре сонки вақытлары ФСБ қадимлері тоқтатып Қырым блокадасына олған алақасынен мерақлана екенлер. Останавливают, паспортный контроль прохожу, уже фотографию смотрят, вызывает ФСБ. Рядом охрана, ставят пограничника, а потом приносят паспорт. Все счастливо. Дали вот такую бумагу. Вы до 2021 года не можете въехать в Российскую Федерацию. Когда вот это возвращали, я говорю, на каком основании вы можете объяснить? Бумага у вас на руках, там есть пункты, статья, читайте в интернете. Приехал, читаю, мы, оказывается, угроза населению. Судақта Алчақ микрорайонында ерлешкен 6 қырымтатар евіні виран етежеклер. Шер шурасы ярын махкеме ішіні еріне кетірмек керектір. Инсанлар евлеріні 2000 сенесі құру башылаған еді. 2006 сенесі есе шер шурасы бұл топрақына иш адамына кираға берген. 2 елдан есе махкеме иншаатларны виран етмек қарарыны чықарды. Ерлі кемет о вақыт қарарыны бежермеді. Қырым işғалінден сон шер шурасы топрақына иш адамындан чекіп алды. Уне берабер işғалжы кеметі судақта регионал межлес рейсі Эльвер Аметовқа айыт олған тиджарет ноқталарыны yok етежектір. Русияның Мудафа Назиры Қырымға келді. Сергей Шойгу ярмадаға арби азырлық, арби Угренов и ичтимаи объектлерінің құрылышыны назарет етмеге келген. Қырымдан о айны тешкүрөвлеріні кечірмек үшін Кубаньға yol алажақ еді. Киевде белгісіз шақыслар мұсылман генчлер медени мерkezінің қапуларында свастика сызғанлар. Вақия гежесі олған меркез темсілжілері шымды полицияға шикает етмеге істейлер. Обнаружили в час ночи, обнаружили надпись «Нет исламу» и знак фашистов. Камеры зафиксировали у нас двух мужчин, которые это делали, которые не скрывали свои лица. Лица видны на камере, и которые написали это, конечно, мы в шоке. В первый раз мы встречаемся с этим, с первый раз мы сталкиваемся с этим, и поэтому даже не знаем, что думать. Винница вилаятының сабық полиция елбашсан Тон Шевцов Русияге чықып Қырымға кетмеге істеген. Адвокатлары білдіргенне көре бөле етіп Шевцов өз қорантасына зиярет етежек олған. Қорчалайжылар білдіргенне көре о елбашшыларындан рұқсет алып 2014 сенесі 10 кере ярмадаға барған, 2015 сенесі 11 кере, бұл сенесі тек 2 кере. Ну, ви казали, що він десятки разів в'їжджав до Криму. Так, відповідно, є дата, час перетину державного кордону. Це є. Я вам це не можу сказати, мені це невідомо. Тисячі людей перетинають державний кордон. То що, їм всім державну зраду треба пред'являти? Ви ж самі маєте відповідь. Через Москву. Окупований Крим – це адміністративне правопорушення в Україні. Ольдровден 15 жыл кечкен соң Киевте журналист Георгий Гангадзаны дефін еттілер. Журналистнен ведалашуға бір чоқ яқынлары ве первасыз олмаған инсанлар келді. Тәпсилатлыжа Невбете Келевхамызда. Гангадзанен ведалашмаға келгенлер ибадетхане янында топлашалар. Подолдаки Николай Чудотворецнің кечкене келсесі озыне әркесінің сықтыра бөлмей. Украина автокефаль кірсесінің папазлары ведалашу тәдбірлерінің кечірген вақытта инсанлар Георгияны хатырлайлар. Гия Гангадзе сейчас виконав роль людини, яка піднімала дух нашої нації. Українська правда, яку він створив. Проповідував правду. І, власне, робив українців українськими. Загинув як герой, виконавши якийсь свій чин. Тому він пішов на той світ як герой, а наволоч, яка його на той світ відправила, залишилася наволочі. Геви, по-моему, с ним даже и, не надо быть знакомым. Это символ сейчас для Украины, для всего мира, символ правды. Он задавал очень неудобные вопросы на пресс-конференциях. Он был такой, знаете, вот когда он шел просто по коридору, красивый, 1,90 м, такой бесстрашный, с вызовом. Вот это очень хорошо запомнилось.
Наверное, потому, в общем, знаете, всегда стреляют в тех, кто выдается. Георгий Гангадзе экибин сенесі күзде өлдірілген еді. Оның башы десеті Таращинск орманында тапылды. Айны сенені ноябрь айында социалистер фирқасының лидері Александр Мороз Мельниктің видеолехаларына дерч етті. Бұл видео өлдіруге девлетінің юқары шахысларының мұнасебеті олғанını таздықлайды. 2008 сенесі қаттелер махкум етілді. Ләкин өлдірімнің сымарланғанлар аляда белгілемеді. Александр Морозның фікірінше, шымдыки акимеде жинайетінің açılmasını махсус uzata. То, что это происходит уже через 16 лет после убийства, только говорит о том, что государство дискредитируется властью. Потому что в деле, где все понятно, все известно, все экспертизы проведены, оценки понятны также, суд не может закончить это дело. Почему? Значит, суд кто-то сдерживает. Тарас Черноволның айтқанына көре, о Георгий Огынде озыны аляда қабатлы сая. А мого батька вбивці встановлені, а Бойчишина Михайла вбивці встановлені, а ще кілька десятків назвемо таких вбивці встановлені. Оцей ланцюжок, вже тут розказував десь, це той ланцюжок, який колись треба перервати, тому що доти, доки він продовжується, доти невід'ємно те, що наступні такі ситуації будуть. Але тоді, коли його не стало, всі ж події 2001 року, на яких одні спочатку, другі пізніше, зробили собі політичне ім'я, і я зробив собі тоді політичне ім'я на його смерті так само. Мабуть, з ідеалістичними якимись поглядами, але всі ми це робили. І мені здається, всіх нас, всіх тих, хто з 2001 року призиву пішов ту велику політику, нам всім десь треба відчувати, що ми перед ними в такій вині, яку ми вже не загладимо. Бүтін бұбақы девамында журналистің жеседі пайтақтың мұрғында болунайды. Мефтанан дефнетілмесіне Георгийның анасы Леся Гангадзе қаршы чықайды. Ләкин анасының өлімінден 3 ел кешкен сон, Георгийның яқынлары оны көмеге қарыға келділер. Рідні Георгія Гонгадзе відчувають полегшення від того, що тіло Георгія буде поховане з гідністю, на яку заслуговує кожна людина. З похованням Гії не припиняється справа Гонгадзе. Замовники його вбивства повинні рано чи пізно бути засуджені за законом. Верховенство права є шляхом до встановлення справедливості у суспільстві. А утвердження свободи слова і демократії в Україні буде найкращою пам'яттю про Георгія. Георгий Гангадзаны Украина автокефаль крестесінің Николай Чудотворец ибадетханесінің азбарында комдылер. Чунки Георгий бір заманлары бұл келседе ибадетлер кечіреді. Роман Спирдонов, Ислам Пенка, Заман, АТР. Бұл ноқтада яйынымызны екінлейміз сіздерге ей ақшамлар тілейм. АТР әлі олыңыз, көрішкенже.